Loh, kok bandang-bandang? Au, 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 au. Berhenti, telinga kau. Dikocok-kocok, dikocok-kocok. Bila arisan dikocok-kocok, dikocok-kocok. Berhenti, telinga kau. Hai, hai, hai. Dikocok-kocok, mari kita kocok-kocok. Hai, hai, hai. Hai, hai. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Dikocok-kocok, dikocok-kocok airnya, dikocok-kocok. Dikocok-kocok, 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 dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Hidup penuh liku-liku. Dikocok-kocok, dikocok-kocok. Bila arisan dikocok. Dikocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok. Wah, wanita apa dinikmati pun dinikmati di bisnis nih di fabel ini Joko Pak Joko lan puji nonton apa kero Innalillahi mati ka tuh tigno ada na ke anu namur yang boen re Alhamdulillah aku den jadi tadi mati nih ini kan memorina kalau bidang tan tepat makar ka tading nenoko na hai batal serancana hai masalah sama tu poli ye den jadi Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, dikocok-kocok. Telinga nuasa pada bunyi soy. Dikocok-kocok, dikocok-kocok. Saya kena kantor sadang. Lepas ke pajambane, pametui dan terima botai. Nah, bila ada kada kala kantung, kalau lepas jambang, Suni ke pangulun nenek. Makan den pidaki. anak botai, lepas jambang dan padaka. Iya kadang, lo kasih bakal siapa yang botang? Istirahat ki jolo sapam botane. Pukul tetek 5 nih. Malam burki, siapa yang botang sadang? Ega namo nek koni. Matu le sini, baju video lanjut siapa yang botang? Nek panjar plek dulu. Baju bisa sadang, dengan di kes ruti. Wek mau dodong. Apa sih? Dene. Itu kan waktu lah besok. Burung pipit terbang jauh di awan. Mana namanya ikon botanya lokal isu? Baju boleh aku aju. Lalu aku sedih kebun. Lagi. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Lewat lagu yang ku nyanyikan, lewat musik yang ku mainkan,
Setelah aku besar nanti akan jadi si raja dandut. Dandut, 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 dandut. Noma noma ye, noma 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 ye, noma noma ye, noma 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 ye, noma noma ye, noma 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 ye. Coba aja bos, ganti dulu baju luas di kebongi. Noma 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 ye, noma noma ye. Kocok, dikocok kocok bila arisan dikocok, dikocok kocok, dikocok kocok kocok, dikocok kocok, dikocok kocok, dikocok kocok bila arisan dikocok, dikocok kocok, dikocok kocok, dikocok kocok bila arisan dikocok, dikocok kocok, dikocok kocok. Kocok kocok bila arisan dikocok. Botang, telinga nu aja makin lu tutu. Ramang, magi kaya ye, tuli makin lu tutu kata. Mabuk duit, mabuk duit. Gara-gara roka pada nih bos, serem mau becu Magi nak boleh ramang ye. Puso nasi dina taro ye long. Nama kono pele. Magam batang. Wakatan ning iti muna makala tutu. Cukup mapesang itu menanggotaku. Jauh-jauh beres aku, kacanya nanggotamu ya bosku. Aja wedo lo meruk ke berengki, bicara ki. Kemerkas jagro. Dan menggerangi biasa. Upara selerami sila wajumu. Woi, kepala anggota nute. Bicara kesadak kentung. Apa cemoko Dewi tahu. Kadang wah, bicara kekentung. Demi sambotang. Kuita na agama laka. Apa konya naraki nenek indok logo. Nega pakai nedang. Oh, liwa hega, tanan no. Karena ya wana bata cempe sebanggo tanah teh. Datang balik-balik kak binding. Dene sadang dene taro kanggo tanu teh. Menrasan itu ro, udah kala tiha matinju. Jangan masuk sada, jangan masuk binding. Saya pamit tawi. Tolonglah saya jatuh cinta. Mama tolonglah saya jatuh tolonglah. Botang, mah gitu kena nendo logo. Ege, Haro. mama tolong. Lari. Lari lo vega. Dikocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok. Hei, jangan mata. Kata ditulis adi. Nyanyi. Dan ini mau itu dana pemagelan. Dikocok-kocok. Hei, kau pura lurus aku wajuku deh. Ambai dah, ambai. Itu kok. Lama. Mau yang penting tojoy. Hei, sudah nih. Nah, dapat kita istirahat. Kata kau ada kesedih mata ni yang batang. Matu. Hei, cico. Ada masuk ke mana kak? Nada nulen nawai. Ada nenek ini lagu muala. Iku macama. Iku kojo. Namang. Iku ni sadang. Agama mana ya kita ni ramang. Ini. Ada mana ye? Ada mana ye? Ada mana ye? Ramang, he sadang. Aga malam ni tak ketu. Mari mu tolok kak. Kemana, kemana? Ku harus mencari kemana? Hei, sudah mana jolokku hei? Ramang, makan motong, napong makelo tutu. Apa kau cerita nenek? Dan ini yang kenite malah otak membecu. Kenapa kau jadi nenek?
Udah tei, ada melotong becu ya, tama aku timun nambok ta, papa kerja di tanah nek. Agar orang melotong becu. Dia tuh iseng ini. Bimbing. Katakan ini yang timun nambok tali warkai. Hei, nyawa sedih kubur di Jambang, masih pak. Nggak sedih manre. Ketara bosku. Bos. Apa kue? Tega boleh di mana cico? Padi bawa aku ne, lepak ke Jambang. Turun ke Jambang lupu kak. Ajar malah napa ne? Liwale si Marin apa Jambang? Apa mula maku kue? Tanya nih bosmu. Deule malah nak buah Pak Jambang nama lesi manre. Iko rameng, mana kamu dangi bosku? Malah si kaman sebuah Jambang. Magawan tabas, meceka, gak si jagru, tatana. Matupi. Magrana ye. Jadi 2, 3, 4, 5, dia gawe tahu. Hai, aku masuk. Tega metori kue. Hei kelaki, di mana gak seribu? Malam tanpa cinta lagi. Hanya satu keyakinan. Hei, aku nana mau takur hei. Hei, lisu nambe. Kau mau lisu capu apa tuh? Nek, apa ke? Ada nambe. Kalau ini mereka tinggi darah aku. Aduhai, manisnya. Iya, Aduhai, aduh manisnya. Hei, sedang. Katanya buat lari apa sih matu? Aduhai. Tanya nenek Indolo gua kita nih, kurang wagal aku juga aku. Nanti aku siapa? Ini mite memori nambo Endre tadi nih. Manang kaya masa mite memori nambo Endre. Gaple mite ko kenyiko. Mapa mula dan usapai, datang aku ke dia keluntui. Hai mandi, manang kaya masa mite, dapat jagru. Udah kentung, pagenap pa betul sem, namer kasih jagru. Mis semua, ya mantagurun aja kicing. Sedangkan kampan wir sableng, ya merengi 212. Mandi kecil. He, anak buah Spiderman. Kepala anak buah Spiderman comok. Api aja aku pelepong pas Spiderman api aja tuh. Ih, kamu di peradalan kok. Api cangkuk bosku. Comok bawang, patering, itu malah gratis kerupuk nak. Iya bawa, mati dihadangin bosku. Yo, tidak mi bosmu, dia tahu. Iya, nara pesem. Jalan kantung. Kesobo kapal lah kantung hantu ne. Agak hantu. Nggak tahu kata ya. Yang kini pelagatina nak sebuah mata hantu. Nanti nanti. Ala jala era fasara beramang. Bimbing, siapa mau nambotang? Oh bunga, di mana kini kau berada? Wangi. Kalau nanti dicaput tenaga aku deh hurung tuh. Mbak, digami itu memori tadi nak ke? Apa dibilang? Memori yang kecil warna hitam. Tak kuliah ih. Ih, gantengnya tuh cowok.
Yang ngarir makun rai. Apaan sedih kita? Apa arta bitokeun? Agak sapa mondi koro. Hei, am sapa mondi? Anu pangaji, memori nambo indra sapa? Anak kami memori namo indra sapa? Anu pangaji, suruh katan tepatnya hapus pilih pekin Nata den apa Ceni bi ambo indre. Pa ivan indre jonin nak menonton apa aku tuh? Kesini mecai pangaji. Udah geng. Maden di teh. Asobu memang nombe. Kode mas sobu, napa lagi ambo indre? Pangaji. Denelo gere kambo indre, pamureku. Ngeloko aku batika sampai pangaji. Di mana tuh lebatiku sampai penyuruh aku itu? Jena, kudu melo. Kalau tuh setelamnya kok, tadi joka. Mobil kak, Mabik maju kok. aja mobil kamu ke Joko Baham Bambang. Agak. Parhang Bamba. Lucu sedih. Di kacau. Cawa kok, lapor ke polisi ye pengacara he. Es pengacara juga kok. Pengangguran banyak acara. Hati-hati ku mondi, pengacara caw-cawai di ke polisi. Kemasan kalian pengacara juga kok. Bantu kak selesaikan masalahku. Masalah mondi, serahkan kepada ahlinya. Toh apa ke masalahku Tanya Joko, Parham Bambang. Ada pengkak, Pak Parham Bambang. Oh lupai. Poni kati masalahmu he. Maka waktu ke sading, waktu ada luang. Apa cerita nih, Pak Parham Bambang? Suruh kat batan tepat. Hapus pilih apa nih? Tapi, kedebi murina. Mondi, sampai mau nonton film pak gue. Ya puji lada tuh film na kaki Sugiono. Kok bicaraan juga udah nontongi. Dan apa lu fatah kok peku lenya nih? Aja kok menekur parcel rata. Ya apa gitu kaki Sugiono? Cewek-cewek ki ku mondi. Dia aku cewek Parham Bambang. Ngomong-ngomong, boleh ngebantu kak selesaikan masalah aku Parham Bambang. Wah gampang mah tuh. Yang penting kapan gue nah he. Baka bambak gue. Ini plemai Pak Parham Bambang. Di belakang sepatu kata saya masalah. Ayo. Yang, oh yang, agennya temen saya itu tuh yang. Oh yang, lihat dulu mama yang, coba. Yang, oh yang, mau yang, oh yang. Mau apa? Nadena main Rejoni. Yang, oh yang, sedikit. Ma, si rombok botim perwe, mak kebi tak nak. Yang, oh yang, oh yang. Magi mureku tante. Jangan merukan, jangan muremu. Aku juga penilai. Tante magi si mureku, magali si tak. Apa aku ulangi nih? Gapele pa ko na muremu. Suruh mo di mapusi. Yang kita suruh hapus si tante. Ulang. Cokan taro na muremu. Dep na marako. Milosi, dep na marako milosi. Malupya sa dinataro. Lo ka pleles tante, pa mo to kasi di mangkali ng mureku. Yo, listen no. Ya lokal kasapa mondi. Pa marako to sa dina. Jadi itu berenang Pak Parham Bambang selesaikan masalah aku. Tenan no Pak Mondi, baka bambak gue. Cocok nih, ketar mondi. Ingger nere si bama kecamatan, Bo. Hai mondi, pur mau hapus pele na muremu. Pak Parham Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Siapa Mondi? Jangan khawatir. Tante, ira memerita lagi Mondi, nasobu setang. Hei, daun saku ku iko. Hingga iko. Perkenalkan, Parham Bambang, pengacara Mondi beliau. Hei, daun saku ku iko. Hei mondi, tem tar memori na muremu. Nakala sobu setang. Sabar lagi juga tante, sabar lagi ya lo.
Haram bang, kedu kok. Pengecer lagi ya. Tenang kok Pak Mondi, jangan panik. Semuanya baik-baik saja. Ah, kalau tenang baik-baik saja nak nih he. Mondi, tem taruh memori namuremu. Madampa ka tante. Mendung memori namureku. Sadakah sampai diruntui. Mondi, jangan sampai gara-gara iko masyarakat muremu. Karena kita tante di dasar aswa mureku. Baru memang peti ko. Pengecer lagi ya. Ku hanya diam. Nek, kembe acara ko yolo. Lagi, Ano? ketawa taro. Pengecer lagi ya diganggu gunana. Woi, gelo pampe Mondi, nalaka pengacara. Kata agak sungguh aku tuh. Anin dulu go. Mondi, gue suruh hapus film aku namurena. Tadi memori namurena. Betul, aja lalu karena nangi Mondi. Nah, dega guna itu Mondi. Ay, pasir sedih kan kau tante. Anin dulu go, magambotan tutu timun pasar be. Anu betul, kanita ambo utang. Maloto becu, kanamo ko jarina, natatela ramang, mataru ako tama ko timun nambo utang. Jolo indolo go, ternyata memori kumite ambotang. Tante, memori tanaro. Ini botang. Lisu kami memoriku, mega pele pa ko ni memoriku ambotang he. Dano lali su tante, pangkane ko lalababuan ang botang. Hei, angang ko ambotang. Ambotang, angang ko. Hei, makwampu na pok mata. De indolo go, memoriku bawal wala. Mono pok mata penjara ko tuh. Dan aku cerah tante. Soro nih, ya apa? Alhamdulillah, teko mesu nih. Untuk dia rakul darah pakin he. Jadi man rasa 16 GB tuh nah. Alam itu Mondi, tuh abe di peran nuangnya. Udah sandal tante. Depna sempau pece kopeku. Hei Mondi, aja nama denda ke pemak petu. Mana serasa ka sedih, keniti muku keru nataru makelo. Ya pelek biang kiro nai. Mana tang? Alam itu. Depa sempau bisnis nali tante bate. Hei, ada semalam macam mana? Lis nomor.